Ngikubingelele ngikwamukele lena ke iMariketseng TV, igama lami nguTshepo ngokamsimango. Lona ke ungumqeqeshi weSupersport United ukaitano Tembo. Esikhathini samanje ke iSupersport United isimnikeze icontract yeminyaka emibili. Lokhu ke confirm iCEO yeSupersport United uStanley Mathews. Uthi ke uCEO ukaitano Tembo bazomnikeza iminyaka emibili kwicontract yakhe, bese kuba neoption yeminyaka eminye emibili emva kwele 2 years contract azabe ayitholile kusuka njengesizini ka2020 kuya ku2021. ukaitano Tembo ke omunye wabadlali beSupersport United, kanti ke waqala ukuthi ke abe yona iassistant coach yayo ke iSupersport United ngesikhathi sakhe ke uGavin Hunt. ukaitano Tembo usedlale ke ama-final amabili, la ke ifinal yakhe yokuqala wahlulwa yiyona ke iCape Town City kwi-final ye-MTN 8, kanti ke waphinda futhi ke wayedlala kwesibili la sadlala khona ke neHighlands Park la ayewayinqoba khona ngegoli elilodwa eqandeni. Wena ke uthini umbono wakho ngalolu daba? Uthi ke ukaitano Tembo uyadeserve ukuthi ke athole ke icontract entsha kulona ke iqembu leSupersport United. Into ke wena ungayenza ungangena ke comment section ubeke umbono wakho, ungakhohlwa ke ukuthi ke futhi ke usubscribe la kuMariketseng.